amashyicyane batambuka iyo mazi kuririmba ari kubona ari kuvuga ngo akiri ishimwe ryawe Mana iyo bari kuririmba baravuga ngo haleluya umuntu utanezerewe abageni bacu abarika ikiganza turebe uko tumugenza turashima Imana ku bwabo nibamara kutubwira gahunda zabo twese hamwe turabatunga ibiganza tubasengera twakwikiza ngo amen amen turanezerewe kuba hano. We are very glad to be here. Amazina yanjye nitwa Kado Munyakazi. He is called Munyakazi Kado. Wacu yitwa Becky Wamahoro Pasi. His fiance is called Wamahoro. Njye mbarizwa muri the family. He belongs in the family. Nawe muri Kanani. And she comes from Canaan family. Twaje kubatumira. We've come here to invite you. Dufite ubukwe. They have a wedding. Kandi ubukwe ni abantu. And the wedding means people. Kuza kwanyu ni umugisha kuri twe. Your coming is a blessing to them. Kubabona gutya bizatunezeza. Seeing you like how I can see you make us glad. Dote zabirana kuri Excella. The introduction will take place at Excella. Na reception tuzasubira. And the reception also. Urusengero ni hano. The holy matrimony will be here. Ubukwe buzaba ku itariki 23. The wedding is on 23rd of this May. Rero mudushidikire mu masengesho Please support them through prayers. Kuza kwanyu n'umugisha tuzaba dufite murakoze cyane. For you coming. Mr. Patrick Mutebutsi. Patrick Mutebutsi. Ese Ndayishimiye Denise batambuke. Tubakomera amashyi menshi cyane batambuka. Tubakomera amashyi menshi cyane batambuka. Twongere Imana amashyi menshi ku bwabo. Karibu muhagarare hano. Reka twakire na brother Munyakazi Kado. Amen. 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 Nyuma yo kumurikirwa. After being revealed. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu d'être enseignés ce matin. Turashima Imana parce que nous sommes enseignés ce matin. Et turashima Imana kubera ko turi hano uyu munsi. Yes. We thank God that we are here today. Et si nous sommes ici, c'est pour vous inviter. Kuba turi hano no kugira ngo tubatumire. Moi, je m'appelle Patrick Mutebutsi Goodness. Yewe nitwa Patrick Mutebutsi Goodness. Notre mariage sera le 23 de ce mois. Mariage yacu izaba ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Et pour faciliter les choses, nous avons rapproché notre mariage. C'est juste ici à côté, à Ituze Garden. Kugira ngo tworoshye ibintu mariage yacu izabera hano ku Ituze Garden. La réception et la dot sera toujours là. Reception na dote byose niho bizabera. Le mariage religieux sera ici. Hanyuma gusezerana imbere y'Imana ni hano. Mais je ne suis pas seul. Ariko ntabwo ndi jyenyine. Comme je l'ai dit, j'ai été révélé par Dieu. Ariko nkuko nabibabwiye nahishuriwe n'Imana. J'ai vu cette belle créature ici. Nabonye iki kiremwa gihambaye. Ntabwo dusengera hano muri iri torero. Ariko nabazaniye undi muntu w'inyongera. Kubera ko njyewe ndi umumambure wa hano. Ndi muri famiye ya Alpha. Kubatumira rero
turifuza ko muzabana natwe et être une bénédiction pour notre couple. kandi n'umugisha ku muryango wacu. Et nous savons que vous serez là. Kandi turabizi ko muzahaba. Et votre présence manifestera que vous avez accueilli très bien votre kandi kuhaba kwanyu bizagaragaza uburyo mwakiriye umwambure mushya w'itorero. Alors soyez là et vous serez une bénédiction pour nous. Muzahabe kandi muzaduhesha umugisha. Que Dieu vous bénisse. Imana y'amahoro y'umugisha. Reka turasabe bapfukame tubasengere. Ask them to kneel down and we pray for Nari them. navuze ngo turasaba iteraniro ryose muze guhaguruka kuko turahita twakira n'umushumba tugezaho ijambo ry'Imana. As we welcome the preacher of today. Kubera igifaransa ngira ngo hari abantu batari kumva ikinyarwanda. Because of French Twe twavuze ngo muze guhaguruka hanyuma tubatunga ibiganza. stand up and you stretch your hands to them. Data wa twese uri mu ijuru, Father God, so that you may come forward with an interpreter. batugezeho ijambo ry'Imana. They share with us the word of God. Tubakomera amashyi batanga. Let's clap for them. Njyewe Munyakazi Kado maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwamahoro Pacifique umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Zamura ku iburyo. Yes. Njyewe Uwamahoro Pacifique maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Munyakazi Kado umbera umugabo, tukazabana ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
bwoba mfite umukiza Yesu yafashe za bindi bizaje nari mfite mama aragira gutera ampise ese ibyiza byose uri kusumva tuzabura ibiganza rwose